তিনি 27 তারিখ নভেম্বর 2021 শনিবার তিনি পার্টি আইপিএফটি সেই ত্রিপুরা মথা যৌথভাবে জয়েন্ট মুভমেন্ট ফর স্টেট গ্রোথ এবং ত্রিপুরাল্যান্ড এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তৈয়াকৈ নিউ দিল্লিও যে ধর্না 2 দিননি ধর্না 30 তারিখ নভেম্বর 23 ডিসেম্বর 1 তারিখ 2 দিননি ধর্না উনাই আরও থানানি বাগै पार्टी आईपीएफटी मोटानि যৌথভাবে তিনি सारिथि 7टा तामानि जराव अरनि हते बिबांसा रुंनाय ट्रेन ओमफ्राय जों आरो थांयाखै তিনি जे नांथकमानि 2009 नि जे पार्टी आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड सानै फाइमानि पाबुक सारा त्रिपुरानि बर'रक जत बर'रकनो त्रिपुरालेण्ड इंयाखै बा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हामजागै ताक्लाइनि जे मुभमेन्ट आबोते कैसा नजिरबिहीन आबो एकटा टोटाल इतिहास कारण जत खुंथाय किथिंग ताक्लाइनि मुभमेन्ट थानानि बागै तियारं फायो जे 2009 नि कन्टिन्यू जोंखौ आईपीएफटी तो त्रिपुरालेण्ड सानैया फाइटों एडिसि एरियानो ओमफ्राय ताक्लाइथै सिनि सारा त्रिपुरानि गोबांबा एनजिओ तारपर गोबांबा पलिटिकल पार्टीनि बर'रकौ सापर्ट खालायगा जे जयेन्ट मुभमेन्ट खालायगा तेबो गाहामुनै हिनै अमहायखिनो जों दिनै अराव फाइ बादारघाट रेल स्टेशनाव फाइ सफाय लायजाक तै सिनि पार्टीनि बर'रकनो जों रिसिभ खालायनायनि बागै अराव बाथा लायजाक दिनै विभिन्न जायगानि पार्टीनि दिनै लिडारक सफायजाक तै जे दिल्ली मुभमेन्टनि पार्टी आईपीएफटीनि जे चेयरमैन बरम गोनां एमएलए धीरेन्द्र देव वर्मा सार बर' दङ तै विभिन्न डिभिजननि अराव सीएससी मेम्बार थांबायो ओमफ्राय जों गाहाम फोरोंथाय थांनाय एवं दिनै मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनाय जों प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार तै डोनार मिनिस्टार जों बर'नो दिनै नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी तारपरे दिनै डॉक्टर जितेंद्र सिंह डोनार मिनिस्टार बर'नो जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामबाय सर और खरो बेसे पार्टिसिपेट खालामनानै एने ताबुकसु जरा तो ठीक जों रेकर्ड माने तो जेतु जों प्राय 5टा बागै थांगानो
5টা 5:30 বাজে সুকাই চিনি বড় সব পাইবাই সুকাই আপু মোটামুটি সম্মাননাय এবং ধর্মনগর অমহাইক্লে আমবাসা অমহাইক্লে কুমারঘাট অমহাই জায়গাও কিছা কিছা চিনি বড় কানানি বাদে ইনফরমেশন বুঝা দङ প্রায় जों 300 জনাनि মতো চিনি পার্টিनि তরফ থেকে थांनायनि बागै तारुक सोबजारा चिनि प्रिपारेशन नालाय जादों। I'm very grateful to our people. It is our long demand, long waiting aspiration that today jointly two-party IPFT and TIPRA Motha are going to launch joint movement in Delhi. We have already talked about the program. And as you know, IPFT party have struggled since 2009. Every year we go for demonstration in Delhi, especially this season, winter season. And this year it is a very, we are very lucky and we are very fortunate that large number, more than 1,000 people, boys and girls, are going to participate in our movement in Delhi. Our one main agenda is Tipralandno statehood demand is our main agenda, and also we know that the parliament session is going on. It is just to focus our attention to the people of India, the people of the country, that people are suffering for long time. For the last 70 years we are suffering. We are deprived of our genuine demand. We are deprived of our right. We have lost our social justice. Therefore, it is in this very moment I want to praise and thanks to our Maharaja Brother Kishore for his initiative, for his dream that we want together to fight our movement, to fight our demand. Therefore, his initiative, his dream is going to be successful, and this is the first time in the history of Tripura that more than 1,000 numbers are going to Delhi for the movement. And I believe the people of India and the leader of the India people, Delhi people, will understand what is our grievances, what is our demand, and it is our long time demand since 2009 that we want statehood within the state, Article 2 and 3, which is a genuine demand, constitutional demand. Therefore, this year is we are really grateful to our Maharaja that he is taking initiative to go large number and just to focus our demand. And I believe this is the beginning. It is a good beginning that our boys and girls are very happy, and our leaders are very happy that the people of India and the leader of the India people, Delhi people, will understand what is our grievances, what is our demand, and it is our long time demand since 2009 that we want statehood within the state, Article 2 and 3, which is a genuine demand, constitutional demand. Therefore, this year is we are really grateful to our Maharaja that he is taking initiative to go large number and just to focus our demand. And I believe this is the beginning. It is a good beginning that our boys and girls are very happy, and our leaders are very happy that this is the first time in the history of Tripura that we can go jointly. That in near future we are going to make a lot of strategies, lot of planning. After coming back from Delhi, there are a lot of plan program will talk out for our movement. Therefore, I appreciate all our leaders, our senior leaders, both party, that this is the first time that we are going jointly for the movement. Tini ang balaikan kusingka, tamu hengke sing tini kedua bosor, sing jenasing tongmani, sing naik tongmani, tini one soma about success singka, especially sing hambai maronai, tini Buba Grana Maharashtra, tini Brother Kishore Manikon Bahadur nam, boni initiative boni chesta bai,
जों दा कनै पार्टी IPFT and TIPRA Motha जों जॉइनलि जों दिल्ली थांनाय जों जत साइमानाव दा विंटार सेशन पार्लियामेंट चलाय दङ आ पार्लियामेंट चलायफ्राव जोंनि भइस नते क्राक खायनाय बागै जोंनि आवाज नते स्ट्रं खायनाय बागै जोंनि गायसिनो जोंना हरमोन जों टिप्रालेण्ड गेटार टिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड नते जों जोंनि दरना खायजांनाय जों खोनागा 1000 उपर बरक थांनाय जों जतनो साइमा जोंनि सिक्ला बुरि सिक्ला चला सिक्ला जतनो एनार्जेटिक्स जतनो खादुंजाक जतनो स्रांजाक जों दिनै अबनो प्रनमाखा जों थानजा हंग्लाय जों अनेक किसु खालामनो दाबो जों दिल्लीनि बरावनो जों साइक खानाय सारा इंडियान बरावनो जों साइक खानाय जों खरांनो जों पुसावरनाय दिल्लीआव अन मीन टाइम जों जॉइनलि जों दिल्लीआव थांनाय आरो जों होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार डोनार मिनिस्टार बरमाय जों अलि सावजाक बर जों अपॉइंटमेंट आइ दंगो जों बरमाय मुसुल अपॉइंटमेंट माय फानो जों बर जों मेमोरेंडम जाफायरनाय जों अलि मेमोरेंडम ड्राफ्ट खैतंखा जों दिनै ड्राफ्ट कमप्लीटेड जों खोनानो जों जॉइन्ट सयरो लायो जोंनि कायसा मेमोरेंडम जों लिरनाय और कायनि मेमोरेंडम वन सिंगल मेमोरेंडम जों याफारनाय अब जों सालायजाक आबनो बगै आं बेलेखन दिन दंथखा आं खागागो अमा हायगे जों कन्टिन्यू दंखाय very shortly within very 1 or 2 years जों दिनै नाहरमों जों साक्सेस होनाय हामबाय थैंक यू सर